Nalazimo se u Novom Sadu, 6 godina kasnije doterao sam auto ponovo na dekarbonizaciju. Stižemo iz Salzburga, iz Austrije. Sad imamo, evo, ako se vidi na snimku, 154.000, znači 147.000 km kasnije. Znači na papučici sve, nisam ni manje ni više, isto sam dao i primetim, bio je tu na 2100, 2200, sad je bilo između 1800 do da kažem 1900 je šalta, znači 300 obrtaja manje auto šalta i imam osjećaj već sad da mi auto dosta mirnije radi. Ista je količina gasa, ništa ja ne oduzimam, ništa. Evo, kad je već otišao u niže obrtaje na 40, pritom na brzini od 40 km na čas. Evo, pogledajte ovo. Radi i nema nikakvih problema. Ovdje 60 km na čas i vidimo sad da ovdje realno opada potrošnja. Jedna mala napomena, pazite samo gdje radite. Topla preporuka, ja sam se uvjerio, H2E, provjerena stvar.